Ako želite kupiti jeftine igrice, posjetite link sajta koji će se naći u deskripciji. I pozdrav svim bre, dedo bre, šta gledaš to bre? Gledaj video, ne trepće, što ne trepćeš Jao, beži tamo bre, čekaj, počeo klip, debilu jedan. I pozdrav svim frendovi, danas igramo GTA Samp s ovim dekicom ovde, koji se zagleda u onu sliku, ja je moram sklonim, pošto ni ne trepće, a mene uplaši bre. Umreo, još stoji, lele, šalim se. Malo, znači, u ovoj epizodi ćemo raditi, nećemo raditi, nego ću vam pokazati moju kuću, novu. Znači, ovdje su lasi. To sam ja stavio plava vrata, vidite, iza se malo vidi da su bela, ali nema veze. Ovdje je teretana. Onda, ovdje je primaća soba, šalim se, dnevna soba, ovo je slika, ne gledaj u nju, ovdje ne može svuđe i to me nervira. Ovdje je spavača moja soba, vidite, sad je mrak, pa se za to ne vidi ništa, znači, ovdje je spavača, ovdje je ovaj televizor, iz 5. vek, šalim se, to je najnoviji televizor. Ovdje je ormar i ako je manji od mene, vidite. Dobro, ovaj dekica ima kapu pa još pancir od 30 kg nosi, ne znam koliko je pancir. Znači, ovdje je onaj stočić, ne znam kako se zove beš. Ovdje ja gazim moju prljavu garderobu. Dobro, ovo su vrata, vidite. Sada, ovam sam započeo ovaj WC, vidite, pošto nema pločice. Ima pločice, ovo dobro, nisam vidio, slučajno sam sad vidio. Ali ovo je laminat dole, vidite, to ne treba kupatilo, dobro, nema se. Znači, to je kupatilo, to će biti u stvari. Ovdje se ne može uđe, kao i tamo. Znači, dobro, to je to. Ovdje, ne znam kako, nije bitno. Da, ovdje je isto kuhinja. Vidite, ja mogu da prođem kroz ovaj sto. Dobro. Ovdje je pizza razbacana. Ovo je tamo neka slavina, ovo je gdje se stavlja u sastojci, ne znam ja, tamo nešto. Vidite šta ima pregrade ovdje, lele. A ovo je za ono, za posuđe valjda, da se čisti. Nije veš mašina sigurno, ja mislim. Dobro. I to je to od kuće. Znači, sada ću još da vam pokažem kako da je kupite, znači. Jao bre, šta se ripaš pa ti Exit house, znači kad hoćete da izađete iz kuće, kucate exit house i evo je moja kuća, znači možete doći do nje, tu, znači ona je ovdje na mapi, tu, kao što vidite, to je u gornjem delu ovdje, znači, to je to. Tu je, evo Sicva piše. Ovdje je neki Cirax. Ovdje bi trebao Nemanja da bude, Nemanja LP. Posjetite njegov kanal i subscribeujte se na njegov kanal. I lajkujte videe na njegov kanal i pratite njegov kanal i link od njegovog kanala će biti u deskripciji i posjetite njegov kanal. Znači ovdje je 750.000, piše ovdje no owner, znači nema domaćina. I idete buy house, ja nemam para da kupim, ali idete buy house i onda će vam biti samo
mala sobica jedna, znači, sada mora da uđem u moju kuću da im pokazao, i kad hoćete lepo vam piše enter house, kad hoćete uđite enter, evo. Znači, za vas vi ne možete ući jer ima šifra ovde koju ja naravno neću reći, a ja mogu ulazim jer sam vlasnik kuće. Znači, kad hoćete da, znači ono će vam biti samo i ovako pregrada tu, tako. Znači, ako hoćete da vam bude kao moja, na primjer, idete house menu i onda idete upgrade interior i ovdje imate mansion, to sam ja kupio, a imate ovdje za manje kao malo sobice, znači imate nekoliko sobica, ovo je malo više sobica i ovo je najviše. Znači, ja sam tako kupio jer sam znao da će biti na spratu i meni se to sviđa. Znači, i kako da stavite, na primjer, ove stvari kao što sam ja stavio. Idete isto house menu i idete edit furniture, idete add new furniture i sada birate odavde, imate ovo, na primjer. Samo meni piše da ne mogu da stavljam više jer mi je puno, a vidite i šta imam sve. Vidite, toliko stvari na jednom mjestu. Znači, to imate ovdje da stavite, da li da se stvarate ovdje kad poginete, znači idete set, znači kad sad kliknem meni će, onda ću se ja ovdje stvarati, ako kliknem opet onda se neću stvarati, ovdje da podesite šifru, kao što sam ja podesio, ovdje da prodate kuću, ovdje ne znam šta je, ovdje da reloadujete furnituru i toliko, ovdje da zaključate kuću. Znači, to je to, a mi ćemo ići malo da pljačkamo nešto, pa ću završiti epizodu. Sad ja nemam jedno vozilo. Da, ovdje ako niste znali, ovdje se kupuju kola i tako razne. Znači samo tu, ne može nigde druge. I ajmo, idemo da, jebem ti muziku. Idemo da pljačkamo nešto. Bum bum. Lelele. Ja se nadam da mi neće lagati kao u prošlom klipu. Znači pre mi je lagalo između videa i audija. Znači ja kažem posle pola sati ili se ubrza sam. Bum, ajde leti. Bega odmah. Ja ću ovdje stati pa ću jedan put da opljačkam. Do tada ću vam se zahvaliti na koliko beš, 63 subscribera. Znači to je, mislim ja sam se već zahvalio, ali opet vam hvala. Znači to i imam oko, sad ću 6000 pregleda na kanalu. I ovo će isto biti druga epizoda Sampa. I pozdrav za sve igrače ovdje na serveru. Znači sve, ja sam crven, vidite, imam koliko? 33 zvezdice. Mene jure policajci, ali ovdje je samo ovaj policajac i izgleda da je tek ušao na server prvi put jer ima ovoliki skor. Ja bolji sam, nisam bolji, za 4 bolji od mene.
I evo da pljačkamo malo, vidite sef kakav je, ima tu para, ali ovdje nema ništa. To sam već u prošloj epizodi pokazao, znači tu nema ništa. I više ne piše onako, dobro je 12.000, znači ako hoćete da pišete, pisa s, vidite. Ubiše me, nema veze. Znači, to bi bilo to za ovaj klip. Mi se vidimo u narednom klipu. I naravno, ako vam se svidio video, obavezno ga lajkujte. Ako nije, dislajkujte. A ako hoćete još epizoda, lajkujte i subscribeujte se na kanal. To je bilo to. Mi se vidimo u sljedećem klipu. Do tada pozdrav za sve. Ćao!